Ajola unduyu tin uti kawinywa uti wang ometar paduo kema mobile kiande a charo ki jon panelist Mathieu Mathieu ki la dit de ben Mathieu ki la dit Foi déjà Mathieu ki la dit César for Blake la dit Paul Kilama Mathieu ben ki Mego Rose gen ke Lady Grace Koni gwak panelist mo kene gibig donyo what you can make you look my pa Jimmy what you got look come chin man chi magi tiga rock on ya pa magwak tiga kelu a year mati ya pa kale mon when the invisible hand in a pa context donc ma kelu two mo week ikina juli kemadi ana mirkong a chakong ni ichabet mokal ma wagigo rot friend ngom kwe leg ma tek ma da why ne mir waket actually iching yesu iching roba then give ma tika te me don o kar pe don mo ngi give no ma tra bi ko ne we waket look it up for the bar a winyi mene Duan ma Chief Justice Mika tie kamat dung meru lo pays dutual any actually pien a kelwe ambassador wine kedung all do to dutual sidong gin na meru watin any will lock you any come look for ba bi mi ma tap and to tinne begin wa lokum sing magatiga rakuna were okay a yela were to a mui actually can madi I mean longo the band kong were hotel develop the band ana foi tutual a foi panelist tuju ka chela chel foi mamana ka chel kila mera magen gitio ni rita kany mot kene komu mera fo mera madit la dit nyero publics ka chel kila dit Paul Kilama kidong in moderator for chi committee tutual un jo ma tika neno wa ma kumbidi enini tuning in one wa foi tutual pian mane ini lok ma pier tek dak tina ere atam ni pier tek tutuali wun ukel la atama migu kila peny gwake katie mabela penye ene petien lokane wan be gam duju eto wun bene mukene ki yamo kakany eno be gamone chi an amete adonya ti kun malupe kilok ma wan watikere ki wi mecha mamegwa kinier matini pieni wan waneno chochoke ko berutie ma kibot Lutela me West Nile mani rwam me parliament ma gen gitigi ko ni gamente tie ka teach actually menek ko gen maddi man ko ma fut gen go cha en la wo ento wan no dong pe mwa cha par ngwen ki wie me karbene wan no do te ka ko pe per me apa tim kelu kono loke reserve kono game kono ngagi egoni loke no merti duata chi waneno gen go katikere chi dong weko ko ndaka chako penyu wini yange no kono ngoma tiga time magen no golingo ni chwichi kar ma chuli tiga toni dong mapat kila penye enoni bene kuchako kok fudong pikumbidi ni piani achuli do kejo keje gini dong gin na yaw no gitika bermere in confusion ma no pegitika nyang the magnitude of koko pa chuli ni chi ka kenyu ene la penye egoni kawan wadonye ka chele chel chi wewa wabitem nyang kit mo mier wa nyam kere lok ini kiniam atieni don kai nen mari kok acholi kok chino anga wepo karmo jalmo gibi beru gen ke marne chi ngwechen mo da odunyo do duny bene ter ne jar ramo wa ario ade ko lo nyeru kanyo kwecho wai mara gini ini todong ba kape in chino dong an chi
eno ni anga kikome pien dong kumbiri kadong pa mari kadong pa chuli chida anga pien wange mabe ni gamente wale ini tiki ker madit tutwal magien gichier ko garamba gi kon kwe gi kama dung ujine madong petugo ma pa pe o kamoni ma ini to juni to kipala kila jwe kai wok ikaro ichero gine enu time maber da ilobo mukene bene mapat kumbiti wan neno Uganda tiki kero magien ge a gichero iwinyi ko giti Somalia iwinyi ko giti South Sudan fula wo maja en ke onyogi ai iwinyi ko giti Central Africa gitika kama gitika kar ki yepe por ka pale inini chi ngo momiyo mana ayang gamente futpo kwanyo karne ni umir kongdong yen wangi kongdong gitiak loka pani once and for all eno ni do pichwalo bene kapenyo wiwani anga gimane magino miet paremo mone matega o iya pani done ngagi pien man kubir inini wan winyo dong lok ti duata mamukene kina kenyo to tera ma wan wakeru gen kingi ikomgi ni umir gu chet gu telwai parliament ikit mano chik kit mano tam kineno pa chuli tikere eto man kubir mene gen gu duone gu dako ka kama yao no gen gi wachi no raj mada ka kenyo no jone ko betining jone ko tam gi betining jone ko beru joma betining di wajale maduata kumbir gen gu wiero gu dako kuno aya kumbir dong lok tieni umire apa odak district enuni dok pa district dok pa district enuni ana penyo wiani ipale mena ini wan beru ka temo ngo ka wan po wangiu chik unyo procedures unyo steps mano in itiu kere me weko kakamoni doko district population kong me achiel no mier bet makar 100 ki alif 100 ki piero ariyo from 100 ki piero ariyo onward kidong timo kene mapapat eto ka tika lo kom population ken apati alipi 2 ke ken mano mieta bene futien ke 4 ki sor ki dek ka wek oram wel mano umir dong kon ki cher ki ker dak district mukene ki penyi wachi ni man lumema me parliament ma me kwani dong peki tiki ngej men me ngeyo ni ka touch mano mir inti kere ka ichika temo chako district manyen no mir requirements en apenyo wiya chicha mukene apenyo daka wacho daka nuoyo ni no mir tika kwene keje nyo duoro pien ni ingeo gini bene wano loka ta ngunu ngeo chao kene ka kibuju yeji manak tutwale ka iyo do pa mony ka monya yo goy in mabe mano kitika penyo mudugu kibori chamo kene biye beni dong watanka ini gwako tibori kirom penyo ni tanka kono tikwe ichako wani yiko ti wiyo bu mamegi gine eno itema yang wa win story maduata mano uduge keno gwenyo wiyo chunyo gwak no kumbiri dong neno ni mugati tika porro ki dog miyo dong wa tika donyi kumga mugo mapawangeyo uno ene kongwa weka sai kadong wadok kum lok kome madong dano per kato ni chake wachon lutela mamekwa mawan tiki gene komgi kawan wawajo lokom to madano tika to pero madano tika karki iye kumbiri iya pa in pe romor yupo atmo manude yubon ingeo ni ata ina atmo mir ripe mwaka pa pier dek pieni iyupo kun ingeo ni dili ni mogo kibibino ke wow chidong pol ata dong bedo mera tata ki raga madong bena pe konyo ngat mo
chi chan madano tika ne tika deno ne ya pa be en nitinde neno omera makeluo nyeni alturu cherchi chote gimoma en pe onia iter mabe yuju wen chao ken kirika koni wakoki kom alturu etu gini chamu kene peko ma alturu cherchi neno kikunu ni dano chika deno chanwa ruome enuni omiu emotionally alturu was taken up chiu chero chichako logo gin ma wiyo wilo no ni kamera no tie ang'eyo tampa dano chero chipoke ma pat lo kom altur ki video mo kati ada kauno ni kit ma an beno na ye kere ka achiel ki lwak en ni kauno ni da choli gwako nyogu jema yang pi peko ma gen gibero ka karo ki iye ono ben perwata ne omir gen go nyot ni gibi chero ka timo gin ma kameno eno ni pe beru gen mabe dano mo bi waje ni mana yang mati chak ne rachuli eto mo ma in ne na mari matiga nyota dong tiga yupe i social media ma tiga nyot video gi chwale ni gen gi tiga biro ka ne ko dano ya chuli peke peni ne dong wa kwer tampal tur nyo gwa kigin ma timo kuno kwiji eto watam ni chao ken bere pineno liet pachan madano tiga ko woki ye kunu omiyo endo chero chuchi lo ga mugo macharo enoni dong amero wachine ni altu rombe de gerte mobal wiedong po tamo piga mukene niko ni gwak cherchi da gin marachi kome eto bene achuli kong bedong kiye ni dano udeno chan achuli kakany ngom me apa dando udeno chan to twal kit kwa ngo mana yang in itiru kwa ento no ino mon bene pekonyi polit bene pekonyi eto kiyung ichel kit manen kere kiyung bara churi ka kany beru chali wachi no mon polit kachel ki oa no gitiga tich iyo mano dak chwako mati ikoma chuli ma en gini enoni kumbidi inaye dak madi bene tiga koko en koka cheli enoni chidong la pencheni the invisible hand money enu iyo me apa men ke pero mati ya pani anga ki komeni pingo loke ki miena kere commission of inquiry kong ki establishing we kong gen gu biendong kong gu nyang kong loke cher chota commission of inquiry cher berno gidong they are just lost in the middle of nowhere loke just dies a natural death chi anywhere inidobi ga kwe moncheng cha wano cherry barracks gitiga loko ma ko birdong gen gitiga monyo potoro meneno ring leader ko ngagini but they are not talking about permanent solution to yope enemy. Why are you targeting ko local ring leader ki ngagini but not dialogue ineno pingo ko kuro ko loki ko weapon ko ngagini ke ken dong kama utang ni umiro donye. What happened to community policing? Yup maya no ability kere ma no ki ribu wat kidano ma bene no ki slogan ki mon ma ki wajini police is your friend. What happened to that? Man, police became actually more than an enemy to Dano Dong at the moment. See, muro ini kita Dano neno kere lok metia guys gojo udomugo kido amak kidong bene en mano in chao kere no iter report mano mira biru ugwak eno kira waini witness protection eta bilu bi maka instead of better witness mini witness protection ki maka ay ka ki maka dong indo mire de itu jo mo kay no liweng information eni ino ini bi dakala bal omiyo kinin gidano kirika uno ID pal wergi ma upor ka kamoni pebede ter kamo ikara chalo la rachwin mo because inge atini ka ini kwani chero koni ter ni ikichwin maleng ni itiga ter man ni gen pangar mon ruenye en nga kibe chako ni ie suspect de dog be prime suspect peg be par koni ini ter kichwin maleng chi
man ene kit ma jem ma dong kubit tika time ingom achuli ka kai mumio kiri ne andong pero ingom achuli peo bigik to twale ingom me apa pien put pe ngeo nga eno matiga rwako chie mado miu gina ben petumi apa ono ka ini neno rombe te kere dit kikit dit pa ngom ma pa te kere uno gere romo beru district kai lo in terms of square kilometers romo da district ato in terms of infrastructures kidong ye manotie like population and the rest of it ono foot pa romo da district chi atamni won panelist members maka eni koni kache obi donyo omier kon ke nyam ki nen kon bene joma giriro ni ya ugene loka district omier ki yabu da pa ubi konyo wa ke giana ngo kon ki ngi ka kenyo mabe district eno ni ubi jogo lwenyo ubi jogo o paremu i press conference mo bertie la wuoro maja ma MPs gubero duju ka achiel magien guber ka lok MPs me komal me Uganda liweng gukwero bot honorable akol ni at Paramadaho district including Mego Machalo Mego gana better holo chan see why is it atamne in kawano kar ko mir ki pen honorable akol bien we are po the gana we are po danom ma ke luonye ni gana RDC me ajumani nye da ko cherchi skipping we amana o wajo ni gene honorable call tigi luor ni ko bir ground ne peke sika don ko ge yaba pa chi en kama don en bicher an post en no ye en ka kama pate don no don je no da racho enemy so that is something ma en wajo kar ma wan wa cher barracks ma beneti on recording ma anakero i YouTube channel Mela Kwet TV kakai. See, atamni besides gini eno mirko tiete wa mabe kong bikonyo joko on paremoni kiyo ango. Aya, lok madong anagiro kere koni manogwak en bino loko kilok kom the invisible hand mati iapale enoni. Kumbir dong koko tikere yo dujo ngo matiga time yang chan wan waneno dudiro ke kwaro manda tiga dok pangyo kuno kere gen giluo kere en ki mari ke kwar ma aki ya jumani ki West Nile ku kwar gu bino i ke kwar actually bot ruot la dit ruot nen de vida chana mario kun gi wajo ni gen gipere kiching mo ke ken iyop man menek matiga time ikin madi kia chuli ni gen manaka yang chalo ke kwar mabot gi kuno pia gi gor dano nyo gi mogo kakamoni umir ke lwenyi koma chuli chi gen gemire gi disregarding information duju mabiro mawache ni madi aye tiga monyo chuli kar duchu magi lok me bino wang ori ilok me bino ilok me bino kakaneke kien gemir gi ki lok en da ko miro bet on record ni kien gitiga kwer timi ena tie kama leng dak ben peki miete go nuana dak ngat mon mo be mete kitimi eni wa kama leng erpo be ka tikinying madi man lok magen go waji ke kwar man lok magwak dong ramo mwa dek onyo bin ya ngwen magen go bino kere we got kakany mati city megulu I palace meke kwar chuli man eni lok mauti me chi an kada dolo ki loka wan ko neno ngo ki komen bien wan chen chai panol ma meki panol kakany wa kwer wa wachi kondong ki chak lo da bien achuli ki mati ki peke ki lok mo ke ken kondong ki chak lo da wan po tiki tele ki mari chi angale eno matiga temo tupu kien wane ngata eno kato kama leng pien ka dong pe mungayo pien kirwa potlo NRM ana logo ke gi an le rema kaka mo ken ko yin la NRM ko yin la Krista ko yin father ko yin la I pastor ko yin ajwa ko yin yin wen la rema so ana logo ke dana ta lu NRM ki ko me pege mar kin matiga teme ya pa kun men gi wajani gamet ka che da tikinge ikom loke enini gin gutimbe
bien we kenen la kom negotiation aye ene we pasen ke lo ke mi gida di megwa di chalo community tutwa eno ni man ene le madak olo winye no gigo chwe paremo no dan lo tika mete cher malo kidong no dan tika mete kibero ka chel kidong en look food still under look co-creating district me apani yang chan kiber ka rie dong mada ningom ene ngoma mari ma wala dit lo bino waje ki ka underground ka eneni ni apa lo pa mari chida de ene en ka dong ki declaring bon mari chi manyor dong no joma tiga miero gena beru creating district en no ge mier ki creating district manyen bon mari on la peny mo ker ma pigi tego mo mer ki peny gi obene ke kenon ki guma raj ni lu gam ne mo kene ku biri pe ken ma ka kany ero wun ma te nena ki yamo ka ina town per tek u ka kila gama me ko ana fo ma tek moderator Our poet twal the band kid my lo ya lo mo be ma da dog I bol la peny anga ma tigi kan wa ko singe pen actually ki mari gin lu ka de kamale mi gin penye nga ma teka kendo to mo weekend sidon anga ma tike ya ra ko si any mi ro do ye al mi bi bor men wa Caesar public Caesar foi doctor ana mero ko look pa di ben gina chiel ma mero chako na kere ene look me leb because of pero madong wara chule bakar gi ma dongi gi waju ki leb mo wandong wa cheme wa reo kere o we ko komber eni kadi ini look pa ni gimo kene dan do ho du dunia chule gi mari ki ma raji kingi language mage mi dogwa ena wan ti kere choj madana cho social media kwene ni leb madong ti dogwa you focus mo meg wadong ti ni gino mo ti kina chuli madi ma rights anwa yama don in pa winyo look history machon madong bele ki settling no Madia di mago kwana ya chuli Madia di actually di magati madi ya jumani kuja kumbe giti total confusion en mai wani actually ki madi giti maraj lokangomi po chake kwene kun paneo ti tung kuja paneo ti tung kan dan ini ngo bedo no chala wat wa yam chon aramiro lego wani leb ma wan tiyo kere kum lok me apa eni ena emir ko wanen mabe wano doho lo nya lok palo mone kawatia insisting ni gino mone ti kin actually ki madi bien history me conflict for kin actually ki madi ki kwa yam chon ke kwaro ma don no actually beru eni dok pedok ki lo ki no ko arangi dan ma pol ma pone ki ti I madi angi dan ma pol ma madi ma pane yuti actually ma gi biru mer ma be in fact I'm gonna watch ot ma do chung ma tek ma lo yami ka mai no nyumi actually ot chung mo ni king wanga ka gi mo do tema raja de ka ot ket so gibora amiro cha na mer with the come my ni wo we go tigi le pa do rock nyolo mo ne wa ikom neighbors wa ma chalo madi Mario map ma yam wano golo ki kany wachwal gan kuya kar ma chon mo no bere kit riere mo pere map tie kama ling tere dong ki chwala map en di tab en look me corruption o chake dan ngat mono chwala me o chair money kany ngat mono chwala me o chair money kany look me map do gin tugo bo dan do I Uganda original map mayam ti library ka kanye ni gichwalo kuja one tap komgi tu yare o man watimongo para go mer gi temo do gini mod so map ti original map ti manyura ti apart from the historical map magi golo gi kany manyura ti kama party
constituency boundary in 1995 constitution en magina enni la ma ana no look in dobe no kar ni la mari mani mo chung i parliament in that area. When was the last time la mari mo bilka campaigning yapa ni emiro bil MP? So to me jama dek igini yuratini ching money tie ikum lok me pa ne mapat ki water ki na chul gi madi history machon kira wono beru kere map ma wana chwalo ki kany ibri mo map mangar mo be go no ngewe ni map mu ne chal pere gira mo bor dano tere ki chwalo map ni corruption chake ko map ni gidon constituency boundary ma wa yam election tie gere yene jama dek en yuratini ching money tie lok me pa mapat ki wat ikina chuli ki madi. Now, gino wega wachi lo diro kaka ki joma don go retiring magiti gan kuyeli. Mirgu ket wigi ka chel. Ni engu penye ikin kaka reo ne duju. Unu miro bedo in chaos any revenge killing nyo o miro future pa kaka reo any ubedma be. Religious leaders, traditional leaders, retired civil servants, and go penye ni kingi ni ching money and ma wana we tiyo kedwa ni obe konyowa and ma wana waji ching money ti chino dir fo do wati kwanya mo ater komo kenwa ni ching en pinga wana we tiyo kedwa me balo bedowa when actually you will marry waji or we resorting to loin she will don't adi ikabil in so unlike anatieni religious leaders, traditional leaders give both sides civil servants and go bed pin go chak penye future manama one of pen kaka ni pobe chero kamo kare muga mia chen kare muga mia rio but la penye ni umiro bilini umiro kalwenye kinu all the time kare gamente endo pereni ubi miro mede gi mone eni wa wene miro gi penye ki members of parliament and madeni kano gi biro ket gi pin look en koni biro chalo yeddo wo gamente maru mau kono ti gamente kono to dong ti gamente ni criteria mo chero kere gamente pe criteria pa choli criteria mo chero kere i parliament mi criteria pa DP ma lok bene ti kin gi kuno criteria ma to dong o chero kere enam secretariat actually po chalo tijma en ber ka tiene patene en o ker en look en so jamine duju giti kermer en lebi i dogmadi ker leb i dog actually ker leb dogma one minute gamo en look ini ngamo wajani appointment pa mo charo gine eni which ichimo piena actually pingo pego tamono ni mo ti president me DP negotiation any negotiating yo mamege keta gin gitiyo kere kuno ito dongi so and mega for doctrine litino members of parliament and me West Nile good ring mary look any look pa kingi jo muguti ma look at the pekane menwa en kin look maginywero ni gino mo team of bini wigi bene o wati kin wage ge doctrine to ngo magi ngeo en mo magi kere wigi ni kong bino first mon magi kere kade nen me gobani tomorrow the truth dong chako bino ka neno video pa joni jo mon en mo logo last eni pien jo chan no ngo tiego en me gobani o wen gobamoro mo ken mo dong pe kangara chel dong te repeating dong ni wate kina chuli ti mabe kiro de bena wajani kadong nia wano ti kogaria rio ni duju ching mane mong mo weko wa history wa ma wana wajani conflict pe kinwa
wa map ma wana chwalo gi duju pedong tiyo wa constituency boundary ma kum gi chako kere 1995 constitution dano timo ye Kenya la madimo mobile campaigning Kenya pe all those things don't be making sense kumberi teka dong in kumi lead dong mai chako timo gino command any no wigi nyota tujo press conference look mamit again so what we chiko look ni an lega na tiemer mana gironia lo diro dini gilo diro kara gi civil servant ma juma dong wigi otegi we mier podong wo bedo gi hopelessness mone ni jami dong chema rachiku gino mo tiema mier gi tim megine kadi karcha ikar melend en wono punyo ki punyo muguma le chujo wano ogamo jo Israel gi Egypt badong gubino kendo forgiti no chan mano champe ngope go chako penye ni le chujo en tek maro te ada wano chi en doubt en yo wo no chan ma tek mo de madong gin go realizing ni one car wati chuer chuin la chuer no go chao lega bod la chuit para la chuit mi remedy bodgi me kita mi gin go bet kere so ara mi wachi we cannot lose hope it can be solving problem any pero en mado bino gi ubir chalo itino kejani eni dong nyora tini tij mi chake men kidi yo mabe ma mir no gitiek kere jami again kai nen religious leaders on both sides go gineni we can actually write a position paper more look my environment kombir giti tongo yen botwa kuja why West Nile ginga giti tongo yen local environment tema gineni but we are not connecting this danger mawati kereni with the international community. So position paper mo miro gi cho document environment. We ka presentation mo tie gitem presenting it kongdong both European Union both jo en magi mine wachende ni European Union UN ginga gini kan local lal kamo wa no tie record ngo no wano miro gibene actually religious leaders again miro go ket gine ket ma channel in ma ICC kan tima no knocking ICC to the European Union responding to Konyo Danakit end. But Konyo Mita actually mirror a proper documented history by Churikirawa no Kerechan, including Enme Apane. Do you evidence don't attack, but party to Dogi Kachel, we presenting Gindegini. Kalumpo Yele, what we told a Ling Chala Ramokit in Pope Konyawan, and a foil the truth. I will miss Alfred Banyapian. I don't know. Okay, Tam, there should be an international dimensions. My belly check next year on the rights of indigenous people. Look in the Nomirdong and Kineno in relation to Apa. You know. Kyle and Alfred be a Gamoloki, terrible bay and pay, you know, Kano and Ramo can a chat that would be very good. Can be no and no channel to one man. What you get wrote, you know, or mere when you do Fred, do you when you are? When you don't. Ana apoyo panelists dichu. Poyo dano dichu matika winyo wanyo nenwa. Ana miro na po di ben pe background information mayano miyo. Dong unu ye ana chak kitman ni pero pachuli ana yewana chuli. Pero pachuli ana yewana chuli pian actually gidek cheroka defining themselves in the docket of Berachuli. Pian machalo kara. There is something mawero inichung ati machalo kara. And that defines you. Ichawani wa ye gine enoni tikaruenyo. Dong kawana wajani wa penye la penyman.
dano adi magitika beru outside apa magi chwingo to pingo matiti me yapa ana penyo man pien ana ti actually ana ti guli chawali ka ini neno discussion mi apa matika wot chera nyimi dano manoga yigiti badat about it meno do nyuru goro pa kaka pien kay nen la mirogo tika bino kalwenye kom kaka no kaka ala wa cheli ju ci wero en char lok mukene ma chuli bolo ni la gera yili wari ateke lwake tiu ero ka tin wano neno waiti laga kulu yini bayo got pi o kunu ci diri olo biddi ne ci o gudu in machala chuli be wadok ko machala chuli donc ki pera ma has been going on for a very long period of time actually and I actually deg marking boundary ma megyo kong ininen ka ini chero I court ibino almost 80% of cases mati court they're land related no lokum ngom pien actually beru ki ngom ma mege piye beru ki boundary manen kichen an iya beru yom kare mo ma wachere ila iloka ngom mo mediation ci wano muze mo ma eno pero tuku ilain wa ngome now kuri max no mage carry boundary ni konyo dano wego dano beru ki kero mi gwako jemige ichawani litino wa matino gen gudonye frontline mukene gudonye frontline piane ni guneno du diru pere kadonye frontline ero mukene gudonye frontline machalo joma pigi ngiyo ngoma gichero katimone wego kanaga nen iwinyo diben wajo pilatiana chiel mayano beru ka lok matweyo en kekene meno donyo I frontline ma in pe ngeyo ngoma mutero in kuno actually beno bolo charo lok ni kiniga wege negum diangi mamo pero matika time ya pani bilobo tika ngeyo ne dano tika neno ne level pa wana chuli I keep me dongo duru ena yetila piny level of activism actually tila piny tutwan pien wano tieki individuals ma gen gitamo ni dange on Facebook dange on Twitter dange on different social media platforms ayeno gen no getino katich ero gen gimero ni gidange kengi kauno gen gidange ka chiel kilwak ono papate moni berutie don wego tim kirika lok mi apa tiro bedo ka dragging pieneni kitwa mi dongo duro gapsu dugu ditaye watiki jomo kene ma kaudon duro kong dano tamo kirio ni duro ma entiga dongo ni mono tigada pien is pass record you are pass record piye ki dano believing en first time kai nen one team watika neno matut ilokuma pa ti wego ana wajuman ke kwaro o yele mada melwen matek we pero mi apa utum ke mi ya jumani magen gu binu bot la wirudi ka ketti wi mecha pala wirudi ni gen gi pe ki twin gen gi pe ki ching ingoma titi me ya pane geno logo duangyo gu logo twin gyo pientie in record ni evidence mukene makibero kanongone ya pa kwanyu genno ki ye pienino IDs mukene makibero kanongone ya pa IDs pa joma no gengi aki lobo mukene manugu binu katimo biachara gi kenyo jomo kene makibero kamako gi yapa inu joma no gi aki I districts mukene manu genno ki kelo kina kela donc man kelo an
pikarune kamokoman eto ana mirni ana owning tamma mega watiga nango angora la pen wifi tiga yelo ro chidon pu da ro nyo da ko por ro bene eno ke look ma tek ma da ma kama eno gigi eno wai tie jo ma tiga I district no ken ne ma pe ki ya pa ma pa pe ma di nyo churi Don't kag wa nyong ado mo mel gamolo kene a poi bene de ben make it Yeah. comments padano matiga bino mo bene tie ka gamo Yeah. tie sa ladit moderator Yeah. Okay. yes ye wek akel man ni kai neno chwiny ma umegi wa magiti ke gu a kere ki ya jumani gu bieno kere ke bora choli oberu chwiny ma uno oto chwiny mi bieno ka ripo wat ento inoni ingeye mano gen no tino kany ka temo yupo wat ingeye no dweny otuke dweny matuke yapani pol kare dweny anywa an dweny anywa actually failing mi andolingo pien ka yini nene chabet mukaro angech muzee makinego kachiel kila tiem nyahone kinego gi megalany dano maka ini wajo ni ichere ngi ichere lup kor ibino gimone be mo madipe ma weko ngat mo mako ene chwiny ti bino ka neko en ero kinego neganywa weko chwe ya choli gin mukene ma piere tek ma miero wan ka walogo wadoke iye ena ye the fact ni history ma mekwa wano tempering okere ludiro mauno be gen gu logi kun gi bolo ngon ma weko dano niang ludiro umu gweno ludiro mauno be gen gu tel yo kana kanen muno luo nying lo tela madon mauno be gen gu tel yo ichani doggi kila ma kainen kitinyo chente mo kimi chingi chi safari magen gitigi yeni safari ne tuwo pien wel gido dugo yot make twero wilu gi way yo manu dong gitiga wot meno dong chan ma chure tika biono ka dano ne eno dong kainen man mete tiko kelo goro kare duchu ikuo ma megwa kelo goro kare duchu ijimi mapapat matie dong weko ana waju kuman and I want to own it ni tie gimo tie at the surface makitika ruchu kiwiwa ento beneath tie gimo mabe ma kit mi binu ka chako tich kede nem chalo kitika nongone ni tek dong weko tim kitika ng'iyo actually me maka kitiyo kede chiberu kere mi tich kijemi egoni ana miro ni bene ana confirming ni ka ini chere neno imap mi wilobo ini zero wingi Uganda ibine ya actually ineno list of mineral wealth matie ya actually ibinoni list enuni ki there's mention of a pa now kadong mention of a pa tie chikineno ngo matie tengom ya pa ikin jimmy mati very clear magin bene gingeyo kagi winyo an gu winy maber ni mo tie there are a number of pots me mo ya pa menu tie ite ya pa there's uranium menu tie kadu tie
there are a number of minerals matie ma unobe wadogo hunu chien ka kwano chik. Chik wajo ni ngo. Chik wajo ni one, we own the surface right. What is beneath belongs to the government, and the government uses it for the provision of public services. Now, kau no dong tie eno. Chida ka ini bino pen chik fudak chero kun wajo ni, by the fact ni you own the surface right, you need to be fully taken care of. In a situation, manu kitino kabino ka teach nyo kagolo mola matie tengom. Is in record. Ni kare mo karangej kibero kabolo wa Uganda ni mo maditi bulisa, mo maditi bunyoro. Ento chuchoke ni, wano no warga ma a kibot Total Energy. Magien go choyo kungi waju kigamente ni berugi bulisa ni pitika konyogi because mo maditi actually 28 oil wells ti actually. Now, kadong dit kumeno 28 oil wells enoni gitika kwene. Even only there is actually a belt, and belt any peacekeeping apa. Kadong belt enoni peacekeeping apa. Chidong loga dong tie kenyo. Dong bene weko chamo kene watamo ni litieno wa mege wa magen gitika bino ka wilo ngomi ya chuli kinyingwa kole. Gen gitika bino in places that are very strategic. Juu penye ni joni gidek bino coach pingo. Kingom mamoja giken coach. Joni gipe yu mor ke pingo. Kingom mamoja giken yu mor ni. Pingo joni gi from wherever gen gi ki iye. Gibino kinying ni amiro ngomi iyo kidi amiro 1,000 acres. Amiro ngomi kidi mon amiro 1,000 acres. Amiro ngomi ya pa pingo gen gitiyo ki strategy enoni. Kapirong jone gu kwalo ngwe chigu chero uno ngecho manyuru ni ka ini bino in this place ibino lonyo mite ngom makuman. Weko bene ana pay surprise mi neno dak nyo wacho ni diri ka wacho wano do kwa dianga gi pe gu dako inge compensation chi machala churi be pero wangam dogwani wangeng mada pien nodong mirigi uchope dong weko tim ka litien wa mokene ma uno wageno gi ni gien be gu beri tela chigi kati kamoko tam kengi la bon penyu dano magien tika chung pigi chigi tamo ni apa be ubed district Rajmada ka uno bero duon pachuli ni ujonne ki kuri lweny madong tika time eni ki covering a power bed district meno district mano wano chero ka owning apa beru district mingo kachie peki penyo lukin gang kachie mirimo pe ma dano nyuro niki lok meno pien kai neno district so weng mai actually ni ki gulu ubina amor no ti amor kinoya gulu no dong gulu kumoro kare ma ki penyo pi amoro gamento mi amoro ingeye daki ki penyo dak ni no konywa pok I amora yo wek no yo chunkene ki penya dana yo penyo litina chula yugo chero gu penyo futano record mo ma wajo ni litina chulu chero ka penyo neni ki ngwek apa wego duk district donc wego kay nen dano ma ki ke chero wajo ni nem chalo ground pa call pay politically o wego dong tamo ni kenyu ki creating o duk district chamo kene birong chwako ne yot ichawani litien wa magien gutimo bal maduong ikit gimitela guchero karenu ngegi mukene guchero ka yinyu got majenge ka gen gi jenge chi gwoko dingegi ento is just the matter of time ni gen ki be exposing gen chamo kene kamarung guri yene no don guri go ki frying pan go lenge don into fire pibi beru bad twal don litien o matien o mai chawa ni gen gitiga dendo chan iapa mai chawa ni gen gutiu chiko ichingi kun gi wajo ni wachero kalwenya jumani ni aneno litien akonya eno pien wabiruenyo litieno eno ni ani ya chuli litien eno ka kirwenyo gi
immediately they will be forgotten. Pien wajimi mukene muteme ya chuli makono lutela dini gengi kate kamaleng mi kate ki neno makwit pui iye pe negalany pe to muteme ya chuli lutela dini futpigo kate ki meno. Eri no kit gima juini kiti gima gen giti juini ena gen giti rumete kede ma pikelo alora ko pa wana chuli. Donc le tieno eno ni ka wabi konyo gi mer ki kongi religiously ki kongi la bon kit tamoneni atwero gaining a political ground kana tiero kamine gi kony pien wamero kwogo betie wamero anyimgo betie pien giena ye future pa actually tie chingi kapo wakonyo gi tin chi dugo gien maraj now chan madit mumoro wa actually oni chan eno di tiga tero le tieno katimu jemi marajo owego yoto twal ki yen mi koto bila idi town ni wachiru hunu kalweny chi actually obi ala wa chiel mi chero kalweny eto ne actually ne litieno matieno gi ken pien gina tima pe litieno pe ki chente ki tiu ki opportunity enoni minongo gimo wadugo yot chalo turo bia mameno pebe an kai nena wano ma wano tika nongo ne kum karne ka yini chero odiat mo ke ken the cost of surgery in Uganda is too high. It's too high ma the tieno wa ene ka go no wano pege twero chulo ne ngata do bi chumbe kum di pe joma gu oro gene no gurwenyo ko weng pien ka kone mero in plan ka ki penyo 2 million shillings la tien no be man na yang fupo neno 2 million shillings tien mano be ki tiet ki kony pe ki ngun daktaro mogo tameni dong top nono be ki ngun which is very wrong. Donc ka ana tuyu lokaman ana mero ni awaj ni actually machalo kaga needs to retreat. Actually kong nongo chet gu beto kichak tam ichawane piti la tela mo ikene ya actually ma actually tiki gene kome pere pa mer na luong nyingi because even madon loyo Rod that one way, you know. Pray dear when you are. Network kada ava. Okay. Yeah, med mama te tidi wila ka Fred makoni pe gwak we will. Monty a car in med. Yeah, anba amera meriki waju disappointment mamega. Pian one thing cha kit ma waju wukere wa very barracks pa moy. Kun ma ber ka penyo peny. Eto mir kit ma ini winyo kere mon put ko mberi priority ma mege. Sie itiakolok me ngom pagamente magen gi wajni ti ya pa manyor tian lo kene no and game reserve money ki gwa konyo game reserve ko ki forest reserve money magen gi wajni ti ko no ni and to pay winyu priority as peace keeping onyo gware dialogue ngo gi en tiga lok mo ma ini winyo me kelo kuj en tiga winyo mere ke mak ma ber gin tiga wani mir ke mak joma go ber ka chato ngom pagamente joma gitiga tiki ngom pagamente wiali joma ento pe tiga winyo neni gitiga mio clearly ni wek on paremu gire wando watiga mira watim gin kaman wakel dula rioli in ka chiel wekil loko enu ni pe karki dogi chi winyo chale wachi gamente through jomo mag en logo giloko pigamente ni bir chale wachi gitiki mirgi mo mapat mano kiri watoma wano tika koke yen kumbini dong liat mada dano dong bitumo kama no chale wachi petty priority bodgi
mani na neno chalo gima pebe chi en ka kenyo na taw ne ka med manok kil ka bedi chamo wano bino kare chi wa medo en la gamma megwa kidong malupe kila peny madan tika penye ne ki wantiani ana for moderator the ben afoye comments where pien comments the people where again what gamane don't ange tie panel mo ma pia gulo and ka don't get you be me gam comments omi no card manen gin ma down ka wajina ya ene beno pe ki ataone gwa kai nen no chalo Dr. Paul Kilama bene put pia lo en chengi bere mio history mogo kidong bene no nego koni kachel ke la America gwa konyo gitima na wekno anatene na wa ni gene la penti maduong lok magitiga lok duong ka in ma muke no wa bi displaying her power responding gi wen waram kermoni ma chigi la penyo mati direct si ene ka Kenya tamni no paracho twal si kin kadong gengo logo wa ner comments e goni la chen okay I do want make you come no okay lo qua en dong lo ko dua ta dong lo ko do oi to lo tin lo ko liek to to ka be ana poi lo ko pol pe pol lo dong ruot ki de ben go te wa ngoma ti ka tin ya pa poi dan tu cuma ti ka winyo wa wan tar pa luo ki un member du tar pa luo poi mo ru tu lo ma apa eni kin ma di ki nga ki ni ki pa chi ja wa jo ni lok eni tok lok ma kitiga ruju we idoga chuli kimari pien ka nera ngi kare ma wan fu watino wan nywale wano mari dong ti ya chuli magiti gangi kama dong giti ni ma eni gang pa madi watika bera ti gulu kenyi muno gang pa madi ki banyoro ki alu ki jonam kay ichero kanyagoga ino gang pa banyoro ichero kishubi ino alu chalo ki jonam ibiro ki rome kenyo madi ben tie ki banyoro madong ki tik dogola ki dogangi ichero michan ino dogola pa madi mara dip mara chel no dogo kero ber muku ya choli kano achul pe mar ki mari no pe rom kar la tito be mari walo tine wengu kwa i gulu gudon gulu kunyome be gulu mo ki nyom gi ko pi be matikin made ki achuli chilok en mu pin ni kito tiga lok ni lok me genna pin ni tengom era ni tiga kelo dong atuba ma duong to twale era ni tiga ne ko dogola wa chi ka gamente ma mu donyo ka tel ka loyo lobo o donyo pe dano ka dano pe iloya nga igwa nga ma ini bi loko pire chi me kwani en wana chuli eni ngo ma gamente do ngong na ma rat twel kon wanda chuli ka achuli pe gamente en ke ken ko wa gamente mu chaka wa chon pe ke mira chuli ngo ma rat wan be dano chi pegu rut we doga chuli ki mari wano ben ki madi kaka ma polo beri ya chuli chi gimma won tiga logre lo tene gina pe metoto gamente ginyeyo joma dong no ID ki pak ki nga gini ginyeyo wa mu wer gi tiga no ko ginle ko yeda dok be ka joni ko aki ikaber gi dir ma dong pino kal kwar ni wan gi wa pe ki pe o pien wa nyome kin wa kari an ma lo la mer ma dito o ber twar ber madi en ki rome ke ni chica no caja marraj ma pegi ruate ki romo ye kin be ki nyome kin be pegi nyome lo ke pa ma wale un jomo puro tika winjo tar pa luo u kon ko wa ki un en chal di ben un ki ruot un do ti ka konyo ko wa pa je kuja
unden lok ani ma tutu twal ne latin ma kwiri ma lo ada ma chungwe ne inge altur ma belo twal pa winyi ma bela wo nitika missing ci dong en dan ma lo pe dan ma chung pe kaka kimer ki kwan go le ko en kita yang ma amir cho jo ma tigo a chuli cho ma tigo ma ki gang gi kaka ki ne ko ko ena do ko cha ko en pe mari ko lu ne ki gitie ma gi chulu ki ka gi bir gi ne ko dan ni mari ci lo ko liet ma tek ma ra lo en liet ba en pe lo ma tu ma ber pe gi gi ka kan puti per wi mede ma ra en put ma bere ci walego un dan mo tiga winyi wa bene u dok lok bene u chung pe lu wa tu dan bi tumo u ti mo wa nyale gene go bi tumo lo kapa yang mo no wor la bon ko gi nono ki gi niga pia pa ci put gina ko ma tiga mede en no wa dok ri ko maka gini ini chung ma tek ni tiga chwa ko lok ma pa ni mi ki yini ki wai ki yini ring leader nga ma ti ring leader ya pa ko ka pegamente ye ring leader gen go timbe na ci bi o bene kom ge jemi duju a chek ne tie a gik ne bene tie ci lok mo ma pola lo ka adu ma pol pe bene bi konya apo poi de twal mego e loro che twidi mono bad twal Paul kai don kan wa win your comments kai tigi la gamik kom kit comment ma wong nyo dano tigi karana bene you can comment with it you're muted Oh, sorry. You're still muted. It was okay a moment ago. Okay, come here. That's better, yeah. Okay, yeah. Ciao, caro. Raj mada. Sidong. Paraj piade. Jomu logo ni gut yego logo no mabe ke kore. Sake kum de ben kito yabo kere kito tiego ben kere. Utero jemi duju mabe jumada. Inge eno dok bene. She's oblique. Umeru kom loka de ben. Duj puru lok mabe jutwal. Including mi tamni ludiru. Machalo ludiru kaka, ludiru dini, MPs, mamadi ki actually unong kare neber kakachel metia ko lok enone. Kakare mega ento angeni lok ini pegiro motia kone pieni ngat latian li tie mag gimo maguru peka. La pi la chak luenyi la chul dano me weki luenyi tigi agenda ne ma lutela kong mere go ruate pa kwe ruate gi ento joma dek ni pe waribe tie ma ko kerye chunyo ingeno roge ruot ngom kwe lok ma beben tutwal ki mego dano biju logo ben ma ba si an meri don ka look kwan mere we pen cha ben no chok a ben L'Oreal mo me China yang iti lok ge ni fool me once shame on you fool me twice shame on me one manaka yang lugoba sa ko bolo wa lugoba ene ko meritiga lo lobo ki bolo dano kita igi merro mo ka piera ngwen ka put ki bolo si don't know balu no mier pe wach ki kono wati kono ki gamente kono ngogen gamente ene pe por ki gamente mati ma lobu chik ma Uganda ne ka ya chuli petiu chik mo kene weng lobu mo kene parts of Uganda mo kene
check kiti yukere eno ka o ya chuli chalo wilo ngom customary land ki waje peke wilo eno ya chuli check ko me Uganda waje peke wilo inoni ya chuli ki ye kiti ka wilo ne eno la bole okay mu kene dokan tongu yen tika temene ya chuli kono National Forest Authority gini pol ngom pa chuli eno tika kamakone wildlife dujo ngom pa chuli ngome bene tien loke peke ento tien loke te Eden ki yer ene kama no lim lonyo ti eni te ngom ene ki cher ki jeo ta lo ne an ene National Forest o nyo wildlife menu di me yapu yo wek di kama gin gi donye from back door wek lob no dok megi so kita waj kan ni le reako pala Chinese money fool me once shame on you fool me twice shame on me piano ine in la menga ke bule wangeya ti ni lugoba ene gite ka peku kinwa chuli ki mari Mario la dit jana le mono ke lo mythology the Greek mythology lok mo beauty me la dit lobo come bero ke kom to mo timme wajite to ne mir ke yin dan du ene la dit lobo ne tiga wajini me ta to ne ke yin lo ke wakin ki no ngar mon mo ne ko nek ki kelira si dan du ju wi nyu kwe la nek yinu kilone Oedipus complex and Oedipus in medicine Oedipus complex of part and Oedipus and a story in a matiga wajini la chendong madong ki yinyu yomu kene ngeyo chi giluoru bieno kateto na chidong la joka mama wi tek ukati ko kama leng ni tawani eni ina ye in la nek in me beru wi komi ene kid ma watika neno nani eni rom ki story pu Oedipus la timbal tika yinyo nini o kono police tim ngo kono monyo tim ngo ento la timbal ki come o kanero invisible hand ento balo karne non pen pamira ni bella riego total menge yoni la timbali ene tie ngorge ngeyo no ene kitigar wekoni kagama tung malo ni pego ribe kairi penyo ke moko bene wachi atini un jomatin tung malo ni me Uganda ni un ti primitive weko tika lwenche kenu ene kita ke wey don kede me anywa jemini ni kitika yuba ma miero lo tela ma in tung malo gunen ma tut madani yonni gubino rupukin wani le mon loni strategy wek logi kache wan pewa ribe giramo matimo gibendu beru paka piane no jemi lwenti udongo ching joma ko peny kengi donc strategy ma rio mier pewa ribe ki joma ko peny wego kelu peki kumgi so kitika rubu ben kaka kita inoni pien ka inan mo morinoni ki pi kor moja kuma chuli ki pi mari kuma chuli ki kelo lurok be kero ya chuli kenyu so strategy na mi ni one pe wari be unu wen ka wari be wa pi chaku nyang ni makelo to pa juni kara ngati eni kawan wari be chi wari mu gemo ni o so menu riako pa gemo inu mu doni pajo donc atamni eti lok ma pe wio mir wis kong ene ni lokman me kid ma Dr. Banyano mero wajane miteru lok e check me international law yama bia choi gane kartaj magaloni actually times
chok dong ma pa ror ka ta che dong ento no tamati ni te devolve human rights courts ma UN okerro ilo mo pa par Africa ne te but what ya Russia ne no time case man me gena me genocide me Rwanda court in ne kono lu kwan chik ma ti Uganda ma gena chili kongo rot kat court in ne puti tiu wakinen kir ona ma na ya chuli cha beri ma ga kombe no piera beach ma kitika te ma chuli marachi inen ka human rights violation any peki romo ketne krom ter loke ipidu piani gina mo wajo komane Yugoslavia ka go berga lwen groups mo paru berga lwen o UN no ni miero kakamano bet ki self determination where Yugoslavia no yang ti loba chiel komero poke loba bi Croatia ngo Montenegro ke ngage ani koma Yugoslavia Croatia aber ki kalok ki jomo kane makuno kuteta history me conflict ma go beri kingi so UN intervening o ki poko kin jonyo nego bet pat wana chili men kapi ani pi size wa lo ba chili dit lo Rwanda dit lo Burundi dit lo Jamaica dit lo ka lo ma pol ma uchung kan gi ka don pege mer chili wan uchung kan wa eto ber te yem du yu lo check konki testing Germany international law jema wan wok ye duong total genocide timongo aranyuma pol kinen loke lo kwan chek ma ye chuli lawyers gunen loke ana tamani lok ma pol pere lok duong total petromo tum ento guma be jomo kwa nyima ma go logo gutie ko loke le weng ana gyok mega kuman pitini ana point it well comments team of Paul chief Deben mere highlighting a few of them we gam Deben adigu bore for it well now look tima duonga kan ma ana belego mere joma kitiga neno waki watiani ni waberu ki kar me nyuto comments ma pat ma wuno choyo bot waka kany chi otim bot wakija ni wabigamo mogo manok keken pilokom chao mano beno dio wan no weng wan lo lok waki won lo neno ma otega miyo tami chi ubiye wabikwanyo mana nok keken ki iye chi ena tamne ka waji ma futpa chao kelo comments matika kany neno me achiel ma anatam ni kong walogo ye ene man comment mo keyboard Lino Gomic ma en tiga wajani to say that Choli and Madi have no problem is both true and not true depending on how one understands the deeper dynamics of the power conflict. Atamni initituolo bahatituolo weka gamu loka initie ti kong panelist kong gugam kong man yanan bena tiki tama money yeah in go don gitamine yeah ana tamni loka en ma wan watika wajini wando ngwaneno duchu all this while tema yo pat ubero katime yo metuku achuli kilmadi somehow kadonki wajini it is not true ni wa pege perma en ka kenyu enani nyuroni
la tiki nika moni kumbi tika bieno mekela dega de kin ka kario ni mano la tom twene ena wan watega luone ni the invisible hand kadong watika chiero mano watika meaning our statement ma wajini there is no problem between Acholi and Marini. Ene kawan wachiero in ke a chiero is center pa in ngat money ma in nge center pa ni a chiero center pa wek in nen kong kanyik mari mo tie i center pa madi moma inde winyi gitiga logo le mari madung gitwong mata center pa peke i center pa kadong kon walogo lokom invisible hand ini be cher be winyo lem nyang kole ibe winyo lem moko madong nongo awa kibo pain ena ti et center pa aya kianye be wiki pa kianye be wiki biashara kunu kono electronics kono en ngaki kianye kete lutino kwan magiromo cher gang kwan imwaka matino iwij me mwaka apichel apero aboro lutino luroke ken magibete rok ma ini nen ka gitika chwale gi gang kwan pene la tena chuli monja la ten mari mo ma gitika chwale ne gang kwan chi weko koni dong kawa waje ni pero peke kin wani kai neno ludiro kila kakuja kungi moko kamaleng ni kien gi pere ki lok mo ka ken ka chuli kien lok ni ada pero pe aya chuli mo manaka yang chet kaner mari magwa ko nyo dong e magen ge wani tino ngo bi ner mari uno bene pere ke jo me mo ko dong tiga bieno malupe ki lok kom gin mano le mon ke waji self defense bien ka pe nero ka in ka bene pede i nyuru ni rom gwa ko komi tien lo no mir ke ner ino ti eneni anatamni lino gomik fongdong watiu kere chal slogan manyen kitma mera madit la dit nyero public so wajo tingcha ni kongdong loko kun kengene en slogan achel en your statement magitiga making tin ki chaka chingcha itar paluo kila kwe tv dak ben tiga kubetini pengene mugo statement en ene dong bidago the peace theme mabebere kena chole ke mari penwano pera ke pero cha tamni ka wacha loko lepi enuni me achel kan me achel theme me kan kong Romo unite Romo kelo unity ke reconciliation ikin wana egonyo liweng ikama no ke jo beno pertie pien mati mogo madong gi kelo gi mago per ka lwen tutwale ko machun magi bieno ka chwenyo at mukene no en kira wa go awa ki no isore go awa ki moyo kidong ka bero mogo mapat ya tamne loke enini mer ma kita no amir gamne ni na mira gam kameno pege on tampa ngatu mo mapat ikipa be en no ner kere yo mapat ana poi de al the band amiro bene meddo ni come on shit na an keyboard doing the drum and what you mean the invisible hand that stands to benefit politically and economically and to gain access to resources machalo mo nyo more the people magin getting a kelo anyoba yeah pa ana se combat ang armo nirmel tamo kene otherwise do we have another comment magwag nyo baramo Daniel comment more not gone gonna pay by name not take a time on donya it keeps dropping out okay akela mo do yeah ke Fred ke muting mic mamige ka wek chamo ko ni no responding ti gwak dei ram tu kone
Yeah, kalama to try in the chat box the channel do Ramadan. Okay, Lady Grace, pangi wag niyo ni Mel in further comment. Okay, có qua web Fred pe o gamo lo. It's straight around. Fred here. Hello, Fred. It doesn't seem to me he's there. Yeah. Tie ento kiko marach natural petty active in a chim. Yeah. Omeo kiro. Me Lady Grace, and on Ogam, Odonyo, then we'll give him opportunity. I'm not going to pay comment. I made a me, and then the Gana take a metal. I Fred come. Yeah, we have a comment, Madaka Kelly. Yeah, Mano, keyboard Jago for MP Kidgum. Matia, when thanks the Ben. This is an effort to show the Acholi people that after Olanya Jacob, rest in peace, no one is able to amplify your voice because he was the head of that commission delegated by the president. Now, maybe on which, but Jago for MP Kidgum, I hope you become the MP. Yung Berupa, the late Right Honorable Gana Jacob Olanya, ono kitemo appointing Minister Me Northern Uganda, Machalo Grace, Honorable Grace Kwechin. Ento kitma issue na cherchi to kere put mana yang bene put pia ke tero bara choli kita lok eno cherchi to kere mo bere we lok pa nyeng tuan ma mega Machalo Honorable tema tian lok ngo mo mio eno ma ko bere ke lok ma chuni pura chole te ka mir ne ma tek to tuan ma eni pa ko lo to wanga kweto mia ok kere gange si Jimmy mukene tie ma manu fut kapte ini tier ka chule mer winyune and look in is one of them chi ka che nen ngat mo te ka mer gam lok mo ma lupe kilok ini cha tauni pe man pierte watiu ki chawani Okay, no. She's now really no. No, really, Janko. All right. What do you do? What you mad about that? Anatika winyu. All right. Well, John, inviting final comments. Yeah, and look, what the main opinion in Kama Ikero commission money and to Girano Mapeneni. What's your comment on that? Achulu wajoni don wan gwal pegeo diang matopi ento level eni don wan gwal ogeo diang matopio pien all this commission mati bere ta keto gini gen tiu tij mamegi reports mokene ki table in parliament but la pen madong lobo en reports go magi table in parliament chini donki timongo chi dongo la pen yano ni watien la gamme pere wero is true ni mado lanya do to jemi do ling jemo ling pian ngat mo binu ka leyo ka kaw lanya mano duone long pere kwe twin oberu mege minister mi Northern Uganda matit ma mege ilok mi apa lokien gang po mi ringe ne matwal donc wero chamo kene bena watamo ni jomo kene gibino katiyo interest pa jomoni wero kirika kitero gini guti teach money chi tien teach enoni pick up ni Machalo Gien mano konyowa
we ochamo kene an kijamaga tutwale kum members of parliament mo watikwere ya chudi kan kai kare mi campaign gi yinyu gina waja kidano magitamo ne ka gen gi waju ci guru chunya chuli ikina tie lokuma pa ikina tie lokum ngom mo kene makikwanyo ero tek yero gini tap berwe ni radio mo ne machon make yabo ni tak ci lor be ni takke cinu na ki lor ni tak daki koro yapo ne way kare mi campaign and to me any nyuru la bol marach tutwal it one finally ana mero wachone ni as long as a pa is still bleeding actually be notino ka bleeding we need to call a spade pero madano tika woreye ya pa mero pero pachuli pien apa obiruenyo awaka pachuli ro kong ini nen the Ben will bear me witness ni ya chuli ro wen piti bunga mo matie ekin bunga ma papat ma ono tie mano wano ngeyo pegine bunga no pere pien kiruenyo bunga egonio ichane ka ini winyo report ma karangech wajo ni wa 4th division commander furu wajo la wo ni no level mitongo maka tila maladida yapa send an email kadong level mitongo maka tila mali yapa timan benedong nyur interest padano money iloko mapa ni dong nem chalo lutong makane no matibe ko so chamo kene bedong watwa wa ilu neke benong mogono matiko eto must actually die in cold blood kumeno chawa dichu la gametie ko one weng watigi twer maroma dak tiyo tij mapapat mabe wano ti machalo dano makwo donc akibino ka kwanyo kuni nogetino ka tor twer ni ti lokuma pa twer chindano pien loke let tutwal kachalo wan jomo kene mo wa o wa kunu waneno ret waneno dano muto to adlany mamo kene madong kichero kanongone no do topo weng let tutwal ira chuli is true ni keto permanent structure ya patek pien ini bi kero tino pengiu you applied dirinyo goki keto chine lanya no chenne ni owega pa actually beoti kapa machalo la bol madit da kauno ni actually twero ala wa chel maditwero ala wa chel ni ujone wan ario eniba pero pekinwa wana chel chirong la merogone no wabino pien ka madi gu cher gu withdrawing o gu doke boundary mamegi actually be udonge boundary mamegi chidong la joko bineno pien penyo bi rubi ngoko la jok no futika miel ludok mano ko ne lo kiburu chige wai ina ye karano ina jok ma ina beru kam miel dane unless watimu gineno ni po bitiyo and lastly redu chamo kene be ento redu mabeni redu ne pat ki redu makitiga redu kum kare ne alany madong litiano tiga ter actually ilok mi social media pangi yungo mabe kitim owego wa mung kibino karatu ne social media which is wrong ratutwal mung mukane mitielo ki gwo beri tielo ngo madong inde be gwo chwini ka ini bino karatu ne social media kamangat mo ke ken tigi kero mineno ne nyo winyo ne charo enon actually should move away from it. Po is not a fashion ni everyone and all your ideas by being karatune social media. It's not. Meno balen no. Kidong di ben la peñmo ne ene timila tiat boro tema. Peño. Pian pi utema pedak tuer wek wano beru ka anging on the hair kuman. Makuna eno binu ni ti binu ka chung. So from nowhere utema ruenyo. Ki banya pa chuli banya mi tieto ka chuli ngomu wego ene katu ki mirino mi bino ka chung ki ngomu wego ene tuki ruenyo la wa chiel chalo Beatrice Mutume be obino tieto wa we cannot remain like this anapoyo
Oh, Atamu tawa dong uter wa what half 7 omia dong wa low you border amir mi nokodong but the band in long if you have a prayer a final comment where you know okay. At andong pa mertor office pa la mera Grace kirmalega si ka logo lokame gikichi dabe barbara dong we en gerti tiche pian kin ne be dong dano nek pe lokom nyano tien la wori office la wori ci pa be yele la mera man remo kon ka watu be no be yeah yeah I'm comment I think we need to stop relying on politicians for problem solving in actually but otherwise we need to unite and come out with a common ground dealing with all issues facing our people. Fredo guru loke inono chamoni mo wachini kadong dan enario ni dujo achole ke marigo go pino weko ng'eyo the invisible hand dogo yot kache iwachini wano degi wan watiga kati kun wakwer tim matiga time nek matiga time kinwa ariem ki ng'ageni dong kong da bo ka kenyo pingo madi kikome manaka yang mo mafurukati me wajni apani eningoma megi pere ero gikoro gamente aye bino ka declaring on their behalf ni ngome eni ti ya jumani mati mari makadong koni ini kubi mere wakila peny pasiza mana na penyo ni mari mema yang bino ka birkui ya chuli ya pa pere ti Chuma manaka yang winyo ni marido bino piana gen ginge ni ngomi eni meki ka ini penyo makache kiwa ni noni ki chet as far as penyo lutir magen go bino chengchai ike kwar ni adada ene ni kangundo lok ada kit mo bino ki chuny maleng me kwer teme ene ngoma pane no migu chi wek gen go gam chi ubino bene la game no pat dong ataw ni pier tek total kila choj mo choili ini Kong wa ayo kilok me jenge to twal ikom lotela ma megwa le enini. Kauno ni yang system meruori ma megwa tika tij ma be ma na paka pe ye ono bene be no ene no ene forum ma wan watiyo kere menene wa konyo pe ale ene. Para tamani kumbir kamu yen kong dong ki chak nen avenues ma pat wakonyo ikanicha kong gitem ka kenyu. Kau no dong ke ramo cherbol lutir dini chega wan kong dong ki gena kong dong ki rip kindano atamani ne chalu lutir dini ramo dak playing a better role right now yan tele mo mati to twal ikin ludini pere ka ini por ikin manoti kere ke kwaro ki kin lu the politicians see atamani le ini lok mo ma per te gadada piani the invisible hand kafutika mete she has to be exposed no it has to be exposed working at mana yang kar pero ni naturally uberka no neni marino uberka no neni no ake kwene ento beron ka ke nyang unkinge bene ni yung la chen be what at a cost pien ka che nen actually beron ka chel ki mar ko wane wa mero bene ki chul ku padano wa magurwen chika kenyu no mier be ki nen loke mono ene kino do donye lok me ku kidon ka tue kere lok pa invisible hand enene atamni nanen panelist gumio tam ni kubi don kong kauno che lok ineno o mer fred lok ni report chimoni gini tigo marga en agulu moni ti marga kain chi kauno dong ena ni e kom lok chi gutimo rune pien wilobni wante atura pengene gamente lake chika wun weko gin mari cher dogo gwengo wunu tamne ko no dano mier bet ka to ka wek wun succeeding nge mwaka mo ento
pien ni gin ma rida ko gweng mo po ni no kar tum ma pe tiu kere chika do chako negotiation no atamni to ko gin ma be o chon ka gi chako chon mani ni mera ta ma miyo makache ne operative mo nyo la dwak lok ke gamente mo te ga winya chi ukwanyo te ma peda o med mega mo ye ukwanyo te ma mega ni ma be da ana poyo la mera Grace wek da dwak bori Ai đâu can da tiệc chi de lơ ba à coi ông nó ngồi lê go nó à lo ba ma ko bi no cha ni ku beri yen wa lok ma pu lok me pe ko lok me to lok me chan à wa ngi ni jimen ma tika te me ne in be nyang in ne no be ne pe ti gi mo ma ti me ma in pe nge ti wa le go lo ruot le twi ni i pien we ko konwa cha ma ko man kon to le jo ma pa ki dano wen kit mi neno kit me joko to ma tika ti me ne pien eni to twale dan tika to ene gin ma raj ma loy di mi du dok be na bi kelu chan ki mone ti wa lego ni ti mala chujere ko ma chuli ki keri ki madi ki su twale joma pa ki wan jo mo ker ma tika neno gin wek ko be ki tamo ma romo konyo la gin ene pien tampe a ki bot politicians ke ken tam a ki bon ngati mo ke ken ma ini chimo no ma ini nero ne romo twene ti wa lego man du yu pe be pa wuri Yesu Kristo rotwa amen Um,